Satu pesawat tak berawak atau drone milik Hezbollah yang menuju kota Kaisarea di Haifa Selatan Israel dilaporkan menyerang kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu 19 Oktober 2024 pagi. Demikian dilaporkan media Israel mengutip saluran berita TV Saudi Al-Hadad. Namun drone itu menabrak sebuah gedung di dekat kediaman Benjamin Netanyahu. Laporan lain menunjukkan bahwa pesawat tak berawak itu langsung mengenai sasaran dan meledak saat terjadi benturan. Media Israel, Jerusalem Post memberitakan saat kejadian, Netanyahu dan istrinya tidak berada di rumah tersebut. Dua pesawat nirawak lain yang ditembakkan dari Lebanon berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara yang memicu bunyi sirine di wilayah Tel Aviv. Hal ini juga membuat warga Israel jadi ketar-ketir. שלום לכולכם. לעצור עכשיו את המלחמה, מבחינתנו, זה לתת לדברים לחזור למה שהם היו. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.